Иахьа Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҟны ирацәан адныҳәаларақәа, иуаҳауан ажәаԥхақәа. Агәырӷьаратә хҭыс аартуа ауниверситет аректор Олеко Гәарамиа иацшьны иазгәеиҭеит ари амш ауниверситет аушьҭымҭацәа зегьы рзы аҵак ҷыда шамоу. Поздравляю всех выпускников, поздравляю весь коллектив нашего, не хочется говорить это слово, но оно верно, многострадального коллектива. Всего доброго каждому из вас. И дай Бог, чтобы, придя на работу, наш народ сказал: очень хорошие выпускники Абхазского университета. Анаҩс аныҳәатә церемониа иацҵан, аушьҭымҭацәа сценахь иааԥхьо адиплом ҟаԥшьқәа рнапаҿы ирырҭон Аԥсны ақыҭанхамҩа аминистр инапынҵақәа назыгӡо Беслан Џьопуеи, агәабзиарахьчара аминистр инапынҵақәа назыгӡо Едуард Быҭәбеи. Аминистрцәа реилазаара алахәылацәа аушьҭымҭацәеи рҭаацәеи рыдырныҳәалеит ари амш лаша. Аҩаӡара ҿыцқәа рзеиӷьыршьеит дара, ауниверситет анапхгара иҭабуп ҳәа рарҳәеит раԥсаразы. Олег Алексеев-иԥа ҳара ҳагрария рганахьала даараӡа интересатәу студентцәа аушьҭымҭахьтә аус зуа, аус руеит қәҿиарала дара рнапаҟны иахьа иаҿуп ҳшәыцәгьоу хырхарҭақәа, ачаи аарыхра, аус ҩы аҵара анапаҭрицәа насуеит умбар алшьҭӡом иара аекзаменқәа раан. Еиҭахшәа дысныҳәалт сҭахуп иахьа абра асцена иқәгылоу ақәҿиарақәа шәоуа аԥхьа ус бзиақәа шәзыԥшызарц аҵара иацшәтәартә еиԥш аԥсҭазаара ҳара иаҳзынамыгӡаз, ҳара иҳамоу хатәқәа ишриашартә еиԥш аҳәынҭқар ашәыргыларатә еиԥш убриз аамҭа цәышьҭа ҟаиҵар. Адиплом ҟаԥшьала зҵара хзыркәшаз иҭабуп ҳәа рарҳәеит рырҵаҩцәа иаадырԥшыз ачҳареи ирырҭаз адыррақәеи рзы. Аушьҭымҭацәа рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп зҵара ацҵара хықәкыс измоугьы. Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет наунагӡа сгәаҵ аҿы иаанхоит, нас сгәы иаанагоит. Анаҩс ацҵара сгәы иҭоуп, нас ишалҵуеит. Ауниверситет аушьҭымҭацәа адипломқәа рыҭара хыркәшан аконцерт ала. Заур Кәарҷа, Нарсоу Ҵулукьа, Аԥсуа телехәаԥшра.